Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kani pagayam Eddie iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sigon kadagiti kalugaran mi, istrikto akla unay. Saan ko nga ilibak dayta? Nang runa no ti kakaiso ng anak mi kanibakit ko ti saritaan. No apay, iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eddie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Irikap mo ti tawa, tamaturog tayon, Eddie Lakay. Wen, bakit? Ni, adda umaw-awag kan ka, Lakay. Ninanang may. Mabilang tasong batak. Ang mga napatig ti bagana kanyak. Hello, nanang. Ada ka di tabalayaw, di anak ko. O nanang, maturog kami kuman. Apay ka day? Mapan ka man pa iti ayan da ading mo, Carmen, anak ko. Apay, nanang. Nabartag man na nagawid nila kay na. Agwalwala. Siya ko matimapan, gamsan ko may takabalan nga anawaan. Unay na kitan. Imbes nga ginanada tao. Mapan mo kita ti kabsat mo, anak ko. Amagan no niya manan ti arabidin ti asawa na kinkwana. Kanayon nga guwala day tao. No aping amin asaan pa lang nga isina ni Carmen. Anyan tinapasamak dito Carmen. Pag kayo waramot nagiti gamit yaw. Nagwala man hindi asawak, Manong. Kanayon lang nga nakasta tiraramidan na. Agasam na ita. Virgin na mat na nagiti gamit yaw. Huwan nga rot, Manong. Kahit sa dino tinapanan na. Diyan ka mo, Manong. Timanaw latamot. Mamin adun adara sa kasta tinaramid na. Aping amin adi mo pala panawan. Asawak day jay, Manong. Wen, asawam. Nga may parbeng nga ron, tikas na nga aramidin na. Nagkamali laang mat. Nagkamali nga. Igaggagara na kidi ah. Pangaasim ading ko. Agpanunot ka. Ang mga nuinton madamdamak at ospital ton ti pagturungam. Kumusta tilakad mo, tatang? Kumusta ni Auntie Carmen? Natangken ti ulo ni Antim. Awan dengdenggen na asao. Anyat kayat mo asawan, tatang? Saan nga agdemanda ni Auntie? Saan? Ta asawa na kano day jay. Anya? Ti pakasarak. Sana dumngag ni Antim. Ngem no agwala ti asawa na. Siyak matakanayon ti awagan ni nanang ang mga nawa kadakwada. Imbes na makain na nada tao. Ay, kinabil na ka din ni Auntie? Tsaka mo, taawanan di asawa na hindi simbang putak. Isa siya, Cheryl, lalaingam tagpili iti lalaki, ha? Kilatisem anaimbag no di mo kaya tamapadasan ti pagdaldalanan niya antimita. Uwan, tatang. Anya ti kunam, nanang? Sa dinutayan mo ita? Ada kami dito yung ospital, di anak ko. Anya tararamidan nyo dita? Intaray mi ni ading mo a Carmen dito. Tapay, anya man ang tinapasamak, nanang? Kinabil man din ti asawa na anak ko. Napurwan ti kabsat mo. Anya? No nawaya ka, kat sarong karam ti kabsat mo dito. Daytan ti ibagbagak ka ni Carmen. Saan mat kami na dumngag noon na may bagakin ko na? Ay, atin na kanungar ti asawa na. Anya klase ti panagayat na ita. Daytan to ti pakaalaan na iti sakit na. Wano pakatayan na paikit din. No saan pa lang agnakam. Awanin, bulsakan tamay sa amatam. Dinanog ngamin ti asawak, Manong. Napay ngamin nga ipilit mo maurnos kayo. Kat violent ti mat nga rod ti asawam. Diyak impagarok nga aramidin na ti kastoy kaniya. O niya,
Agsubli ka pa'y kenkwana? Kurang pa'y data? Saanin, Manong? Jak pa'y kayat ti matay. Kasta panunutem ti pagimbagam. Nang runano kasta, kabilin na kamatan. Uwan, Manong. Di mo uraya na mabaldado ka, sakbay ngagnakam ka. Awan serserbi ti kumpleto a pamilya, no kaasim at ni maysa. Sino di nakita ka akadwa mi di plaza itay, Cheryl, anak? Ha? Di ka naging didyam mo, ta nakita ka na jay. Lalaki ti kadwam. Nobyom ka di? No ibagak tipod, no? Saan kayo kading agungat, tatang? Kaya't ka di asawan da ita, a boyfriend mo na jay? Uwan, tatang. Kaano pa'y? Nasurok makatawanan. Nasurok gaya makatawanan. Ngam di mo pa'y impakpakaam mo kada kami iti inam. Amangan ngamin, no? Yam amom da dya alalaki kada kami kaninanang mo. Kaano, tatang? Lumabalin ita, apay ki dinasaan. Si kagayam tinobyo ti anak ko. Uwan, tata. Pasensya kayo na. Do'y talangan nagpamamuak. Seryoso ka kadi iti anak mi? Uwan, tata. Ay ayataklaw na ni Cheryl nga anak yo. Ang mga no nabisyo ka mat? Ang mga no mamartek ka? Ay, saan mo't kit di, tata? Sigurado lang. Awan pagdanagan yo, tanasaya ata katao, tata. Saan ko abay-bay ante anak yo? Sigurado lang nga kabaalam nga aramidan na kita nga ibagbagam, Nico. Uwan, tata. Diretsuan ka na? Jak kaya tilalaki ang ambisyo ken bayolente para iti anak ko. Madlaw nga agnervyos ti nobyo ti anak ta. Kabayatan ti panagsarita yo, lakay. Apay ko mga nervyos kat sa anak mo tamang mga niti tao. Kas jay mo't ngamin ti panakisaritam kan kuana. Tapno ang muna at aramiden na. Kasano no agbutang kan ka. Apay ko mga agbutang no awan mo't dakas nga raramiden na. Amom lakay. Babae ti anak ta bakit. Diyak kayat at imatumpungan na alalaki kat kas iti asawa ti kabsat ko. Maawatan ka mo't kit di lakay. Ngam kasla sobramot ngamin ti kina-istriktom. Isumot laang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo. Istrikto no istrikto. Aramidak na ito'y tadyak kayat nga agparikutak to no dumtang ti aldaw bakit. Anda bagaya man nobyo ni Cheryl, di anak ko. Adan, nanang, Tagaano ngay dayjay. taga syudad. Nakasarita mao ni ti personal. Wen, nanang, Kahit, kumusta ngay? Mapagtalkan ka di malaang. tsaka mo. Sa pala ko ta sa anak kasi ti asawa ni Carmen. Kunak man no nakasarita mi ti personal. Nakasarita kon. Sa anak asigurado, tayo talaga nakitak ni Nico. Saan ko paimot anak kadwa? Sapay la ko ba? Saan na matumpungan ti lalaki a bayulente. Narigat ti kasjay. Awan ti tal na ti panunot. Nakunayo pa, nanang. Diyak ipalubos sa makiasawa ti apu ko yo, iti tao abayulente. Nakitak tirigat ni Carmen na kabsat ko. Kat diyak kaya ta mapadasan mo ti anak ko ti kasjay. Agapi kayo pa'y tatang. Amok na kayat mo ngay baga kanyak, Cheryl. Kwa ngamin. Idiritso mo ngay baga, ano nyaman na ita. Kwa tatang.
Agdana kamin kanini ko. Anya, Agtrab-trabaho kami mat adwa ija syudad. May mayat no may isang apartment lang ti pag naudan mi. Tapno makatipid kan makaurnong kami. di kag darasudo sa nakaw. Nayam amok matanini ko kada kayo, tatang. Wen, ang... Di kay madanagan. Tano makaurnong kami, agkalay sa kami adagos. kasanon nagpampamarang lang na dyan ko. Anyat kayat yung asawan, tatang. Ang mga no pamarang lang, ti ipakpakita na akin ay bagkin ka. Kaano lang, na di panangyam amom na dyan lalaki ka na kami kanin nanang mo. Amuda kanumatan ter aramidan dalakay. Ipilit mo't na dyan, sir, ti kayat na. Di damot nga rod kayat ti agtrabaho dito'y lugar tayo. Diyak maawatan, no apay kayat dati umadayo. Iso siguro mat ati nagsaritaan da iti nobyo na. Wen, ngam kasanon na da mapasamak ken kuha na ijay. Nasaya at mat siguro ni Nico, lakay. Saan tayo nga mo? Ang mga no agin sisingpot lang da ijay. Kasla desidido mat ni Cheryl. Anda kayo na itang agin na. Siguraduan lang ni Cheryl. Sana kasi ti asawa ni Carmen na dyan Nico. Tatang, itaman laang anak kapasyarak di balay. Nay, apay alimitang tatakyag mo, Cheryl. Ha? Ay, kwa, tatang. Ano na ita? Awan day toy. Kat lumakit kita kalimitam. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di mapaspasama kadya ka mo? Awan, tatang. Awan tirumbang nga pagdanagan nyo. Di nakpagulburan. Kinabil na ka ni Nico. Saan ka di? Di ko mamot pabasulan ni Nico. Apay nga rod at di mo ibagano na ano na ita. Kwa ngamin, tatang. Na-aksidente kabayatan ti panagdalos ko. Sana siyak ti ulbudam ko nakmanan. Kasarita man ni Cheryl, Merlin, bakit? Apay ni Cheryl, lakay. Di mo ka din nakita aya. Alimitam ti takyag na. Nakitak, lakay. Kahit di ka mas daaw, Awan laang da ito'y kunanamot idi nagsaludsudak. sana ka mamatay. Kabkabilin lakit di dadyaan Nico ti anak ta. Awan mat nadakdakamat ti anak ta, lakay. Amo ka mabuting agpudno dadyay. Amo na siguro nga ungtak. Iso nga limlimad na. Ala, bayam. Kasaritak tungarod ti anak ta, lakay. Amuam ti pudno. Laglagi pa, akakaiso ng anak ta ni Cheryl. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak, Cheryl, anak ko. Kabkabilan nakakadiday chay aniko. Wananang. Nukas di amabartak. Nukas ta. Pudno ti atap ni tatang mo. Wananang. Agdua-dua ak amang ipudnukan ko na. Tamangan no pagsasawan na. Kuna tumad. Tatang. Pudno ti atap ko. Awanan ba inda ti lalaki? Lakay, agkalma ka laeng. Anya ti kayat mo asawan, Merlin? May bayak ti kastangar aramidon na ti anak ta. Saan ta pinadakkal ni Cheryl? Tapno dalang kabkabilin na. Mapanak iti pag-abangan nyo. Tagsarita kami kanini ko. Saanan, tatang? Sana mabalin ti kastangar aramidon na ken ka. Kagurgurak na iti lalaki ana ulpit kada iti asawa da. Anya ti masapul yo, tata. Awanan kay ti bain. Awan ti dagas ngar aramidak, tata. Awan dagas nga aramidon ko nam. Awan, tata. Ulbud ka. Imayak taalag lagi ti gamit ti anak ko. Anya,
Anya ti kayat yu asawan, tata. No ka ba alam akabilan ti anak ko? Awan karbengam ngagbalin nga asawa na. Saan ko a pinadakkel tapno pagbalinam lang nga punching bag? Anya. May salang ti may bagakken ka. Di mo namnaman ngagsublipay ti anak ko iti daytoy nga apartment. Sarakasken ka ti lalaki ang may kari para ken kwa na. Sa dinaw tinagapo abi di anak ko. Anya ta nakakarton nga iniawid mo. Gamit ti apo ko yaw, nanang. Ah, gamit ni Cheryl? Wala nang. Naulpit na dyan niko. Apay, kinabel na ti apo ko. Wala nga ron. Violente ti awanan bain a lalaki. Kat ni mo Cheryl, ilimlimod na kada tayo. Kaslamat lang ka ni Carmen. Ay, oo na yun nagasat da. Agpadadakan ni Antina. Dahita nga ron. Naimbaglangan ta amok ti apartment da. Iso nga amok ti nagturturungak. Nakasanitam nga raw tinobyo na. Wala nang. Nadanog ko pa ikit di ah. Diyak nakapagtagpul itay. Madi nga mintirik na kitikas niya naramid na iti anak ko. Saan kung to pa kabilan ni Cheryl? Isukit din ti mang kabel? No kasta, nagsina da Cheryl kan Nico, manong. Kapilitan na. Kasta ka di. Bagbaga aman ti kaanakam ading ko. Anya ti ibagakan ko na. Ibagam tirigat ang nagdalanam. Baring makaamiris. Anya ti kunana aya. Makisinublan ka di pa'y kaniniko? Nagsasaw, kaslakayat na pa'y tagsublikan ko na. No agsublikan ko na, ang mga nubalsa ni Nico, ang mga nakarkaro pa'y ti aramidan na iti kaanakang. Dahil nga road ti bagbagakin ko na. Awan pa nagtalik ko, karag iti tao a violente. Kasi lang nagiti asawa na. Anya nga agsubli ka pa iyan? Saanan, tatang? Sigurado ka? Kalpasan ti panagsarita mi kan ni Auntie Carmen. Nalawlawaganak, tatang. Kasta anuan nyo tinaulpit a lalaki? Maawatan kayo, tatang. No agpili ka iti lalaki. Pilyem tikas kada kami kani apong mo. Uray ado ti saan mi apagkin kinaawatan idekan di tatang mo. Saan ko akinam kabil na jay? Wan, tatang. Jay ko nakarudan. No violente wano kumabil mo't lang ti asawam. Uray di kan makias asawa. Ni tatang mat. Diyo ka di kaya timadaan iti apo ko? Kayat ko, ngam no makiasawa ka, iti lalaki a responsable kan man nakaawat. Diyak kayat, nga awagan nakmet tunggal rabi, akas itar aramidan ni Antim Carmen iti. Wan, tatang. Maawatan kayo. Iti imatang ti sabali a tao ket dakesak, tasyak ti makagapo no apay anagwinnaswas da Nico ken Cheryl nga anak ko. Ngem para kanyak nga ama, ket husto laeng ti naramid ko. Husto laeng a protektarak ti kakaisuna a putot ko, iti pakaisagmakan na. Alakastan ket agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Eddie. Eddie pagayam ko, agduduma ti panagkita ti tao iti tunggal maysa. Ngem ti kapat gandita, ket ti kinalinis ti panggap mo, amang protektar iti anak mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Eddie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.